काढलेले आमच्या आदल्यांनी आता कितें घडटा तें पळोवन दोळे भरता दुकांनी गोंयची वाट लायल्या आमच्या मोतऱ्यांनी गोंय काबार जाला तुमच्या कोरण्यांनी पोरजेक रोडयल्या तुमी गातक्यांनी हांकां मारूंक जाय फारांनी आता दारांनी मत मागोंक येतेली सोणी स्थिती दान पावलां घालूंक जाय आमी इंडियेक कितें घडटा धर्मा मोदें फुट्टें घालता ओगी रावन कितें पळयताय चायवाल्या मोदी कित्याक शिराप्पा मागोन घेताय क्रिस्तांवांक तूं त्रास दिताय भांगार दाखोवन लोकणाची तुवें घातली रे मोदी आमच्या कुस्तार भोंवताय नेटान तूं व्हडलो एक सैतान कितलो तेंप मोडोन दाखयतलो तुजी ती पोदी धर्मा मोदें घालतात फूट RSSाचो घालून सूट अशें करून तुवें इंडिया काबार केलाय ओदी गोंयान आमच्या नदर मारितूर गोंया बोल्ला देवळां मशीद आनी इगोर्जांनी सगल्या धर्माचे एकठांय येवन मोगान जियेता तांच्या मोदें फूट घालूंक चिंतलेले तुमी आमचो धोरून पेल्याचो मोग करूंक शिकयता तर सादी चोखूंक शिकयना आमच्या धर्मांनी अशें करून ते मतदारां मोदें फूट घालता वायट बरें कितें तें चिंतूंक जाय आमी इगोर्जेची बाटां चोत्ता इलिगल कन्स्ट्रक्शन बांदता कितें ओगी रावन पळयताय BJP सरकारा CM वचो स्टेटमेंट कोत्ता पुर्तुगेजान मोडलेलीं देवळां बांदता कित्याक मोडून लोकांक नाडूंक भोंवताय रे पोरां ओल्ड गोवाची हेरिटेज चोरली गोंयची पर्जा रोडली गोंयचो मोग आसा तर हांव आतां सांगता तें कोरा येले सावाच्या आदी तें कन्स्ट्रक्शन मोडून दाखय ना तर ये पावटी तुकाच लोक धाडटले गारा थोड्या दिसांनी जावचें आसा इलेक्शन स्थिती दानकोरात तुमचें सिलेक्शन आदल्या सगल्यांक चोरांक घरा धाडया ना तर आनीक हे गोंयचें कोत्तेलें डिस्ट्रॅक्शन आमी पॉलिटिकल कांतारां म्हणल्यार आमचेर रोखडीं घालतात फाल्स एलिगेशन एक तोवनाशी सांकवाळ वचोन क्रिस्तांवांक तासता ताजेर आयज पासून कित्याक जायना एक्शन आमचे मोदें फूट घालतले आमी झगडोंकूच उत्तेले आतां गोंय सांबाळूंक आमी फुडें सरया आदल्या चोरांक घरा धाडून बरे मनीस वेंचून काडून तांकां निवडून आमी गोंयच्या एसेंब्लीन धाडया पार्टी पळोवन न्हय वोट मारचो गांव सांबाळपी मनशाक काडचो गोंये व्हरून बऱ्या मनशाच्या हातीन दिया आले स्क्रॅप भायर मारून बरे मनीस वेंचून काडून उरलां तें गोंय नातरांक पोतरांक आमी सांबाळया